Ya, iyi ni Kiana TV show nk'uko musanzwe mubizi, turagusaba gukanda subscribe niba utarayikanze mu rwego rwo kudushyigikira no kugira ngo nawe amakuru tuzatushyiraho uzajye uba mu ba mbere bayabona. Rero aya masaha tugiye kubagezaho inkuru ya M23, ni amakuru agiye atandukanye abantu benshi cyane, ndetse uba usanga binateye ubwoba kubera ko nyuma yo gusinywa kw'amasezerano y'amahoro muri Amerika, ndetse abantu benshi cyane bakagira ahantu babihuriza n'intambara iri kubera muri Congo, bavuga ko amahoro agiye kuboneka, ibintu bigiye kugenda neza. Ubu ngubu ubwoba ni bwinshi cyane yuko hashobora kuba hagiye kubaho intambara ikomeye hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Congo. So rero ni ibintu abantu benshi cyane bashingira ku bintu biri kuba, aho M23 bavuga ko ibinyamakuru byinshi byanditse, ndetse ni nako biri, ko yamaze gutoza abantu bagera kuri 340, ndetse ikaba yabatojeje kugira ngo bagende bakore icyo bita icengezamatwara, bareba abandi noneho baze mu gisirikare babashe kurwanya leta ya Congo. Rero ni ibintu bitoroshye cyane, ni ibintu biri kuzana umwuka mubi, kandi ibyo ngibyo hari n'ikindi kinyamakuru cyasohoye inkuru igaragaza ko hari abacancuro leta ya Congo yishyuye kugira ngo baze barwanye, ndetse uyu munsi wa none aho bivugwa ko leta ya Congo yamaze kugeza abasirikare hafi 60,000 hafi naho M23 yaba igenzura. Rero reka tubasomere inkuru hano nk'uko tubikora, tugenda tubasomera amakuru agiye atandukanye mu binyamakuru bitandukanye kugira ngo tugende tumenya amakuru uko bimeze. Hano ikinyamakuru cyanditse ngo Congo yitabaje abacancuro b'Abanyakolombiya mu guhangana na M23. Abacancuro baturutse muri Colombia bakorana na Blackwater y'Abanyamerika bageze muri Congo, aho bo na FARDC bahawe misiyo kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu. Abo bacancuro bamwe n'ingabo za FARDC ku munsi w'ejo hashize bafashijwe n'indege kuva Ikisangani n'Ikindu berekeza Ikalemi mu ntara ya Tanganyika. Ubwo bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Kalemi, bahise berekeza mu mujyi wa Uvira urinzwe bikomeye. Biteganyijwe ko Uvira ariho bazahurira n'izindi ngabo za FARDC, iz'u Burundi n'imitwe yose ya Bazalendo, maze banoze umugambi wo kongera kwigarurira imijyi ya Bukavu na Goma. Ihuriro AFC M23 rivuga ko rigitegereje ibiganiro bya Doha muri Qatar, mu gihe Perezida Felix Tshisekedi akomeje kugaragara nk'udashyigikiye inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Amakuru avuga ko aba bacancuro baturutse muri Colombia bageze muri RDC bigizwemo uruhare na Dean Eric Prince binyuze mu kigo cye cya Blackwater cyasinyanye amasezerano na Kinshasa. Aba bahoze mu gisirikare cya Colombia bamaze kwigarurira isoko mpuzamahanga ry'abacancuro, aho bajyanwa mu mirwano cyangwa mu kurinda abacuruzi ruharwa b'ibiyobyabwenge. Kuva mu mwaka wa 2000 aba bacancuro bamaze koherezwa mu ntambara hirya no hino ku isi, cyane cyane mu burasirazuba, Yemen, Libya, Somalia na Afghanistan. Muri Afurika bivugwa ko aba bacancuro b'Abanyakolombiya barimo kurwana muri Sudani, aho abarenga 300 bafatanya n'ingabo za RSF. Binjiye muri RDC mu gihe mu mpera za Mutarama 2025 abacancuro baturutse muri Romania barwanaga ku ruhande rwa RDC banyuze mu Rwanda bava i Goma nyuma yo gusabirwa inzira. Abo bacancuro bo mu mutwe wa LARFU wo muri Romania bafatanyaga na FARDC mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu wa 2022. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma utsinze, FARDC nabo bari bafatanyije, abacancuro bishyikirije MONUSCO maze basabirwa inzira basubizwa iwabo. Amakuru avuga ko Abanyakolombiya biyambajwe na Tshisekedi
bazajya bahembwa amadolari arenga 15,000 kuri buri kwezi, mu gihe abasirikare ba FARDC bahembwa intica ntikizi. Amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara abuza ikoreshwa ry'abacancuro mu ntambara. Mu byumvikana ni ibintu bitoroshye. Sinzi wenda ni ibintu namwe muzi byagiye bivugwa ko abarwanaga hariya hakurya muri Goma, Bukavu, hafi aho ngaho bari bafite umugambi cyane cyane Wazalendo, ingabo za Congo FARDC zari zifite umugambi yuko ngo bari bukubite M23 ngo bakabageza i Kigali, bakabambutsa babageza i Kigali. So rero ni ibintu dukwiriye gusengera, ni ibintu dukwiriye kuba maso. Ntabwo turi kuvuga ibihuha, ahubwo ni ukugira ngo tubisengere, abantu basenga, kubera ko intambara irasenya ntawamenya umugambi bafite. Gusa nyine tubisengere. Aho bitereye ubwoba nuko aho Perezida Felix Tshisekedi yafashe ingabo zigera ku 60,000 akazishyira hariya hafi, byumvikane arimo kwitegura imirwano kandi itoroshye. So rero turagenda tubagezaho amakuru atandukanye, update zose turagenda tuzibagezaho. Mukande subscribe. Imana ibahe umugisha.